igama ngilungile ngwakaThusi ngila eMnambithi ngokwakha. Sibonga ku-NTT namhlanje bekuvula i-ofisi la ka-NTT RNK la eMnambithi ku-45 Queen Street Old Mutual Building second floor. Siyavula ngo-10 sivale ngo-2. So anyone ofisa ukuza uzothola la ekhaya. Siyabonga kakhulu eqembini elibuye eThekwini abaphathi ababuye eThekwini ukuthi bazoba nathi bazobungaza nathi kuvulwa nayo indawo nayo. Le ndawo ke le eyokusula usizi. Mawufuna ukusula usizi lakho woza ka-NTT. Mawufuna ukushintsha impilo yakho ney'ngane zakho woza ka-NTT. Sangena nathi sixamalazile kodwa sithe masibona ukuhamba kwesikhathi sasesiqoqa iy'nyawo sahlalisa kuhle kwentombi esaseyitshitshi la ka-NTT bathandwa bami kuyaphileka. Ngiyangithi mina angabi nomuntu ohlwempu ungakini wena unjingile ukuze ube nabanjinga abanjengawe. Xoxela abantu ngo-NTT awubaphoqi uyaxoxa nje usike elijikayo. Sekuphuma emntwini ukuthi umuntu uyalizwa lento ekhulumayo noma akayizwa kodwa nje sinama-ofisi awu-18 leli ebelivula namhlanje ka-18. So mangaba umuzwa lokuxoxelayo funa i-ofisi eseduze ushone ofisini uyothola bazokwazi ukunabela yona ngendlela. Ngiyabonga kakhulu NTT ngokusiqoqa ke kuthiwa umyeni othole intombazane nabantwana make emgana lo muntu uthi uqoqiwe. Nathi ke NTT usithole sinamabathethu kodwa nje ngokuqoqeka. Siyabonga siyathembisa ukuthi sizohlala sizinze. Mama kunento special nawe esizwile ngayo. Yes. You made it ukuthi ube ku VIP 3 in 1 day. Yes. How did you make it? You made it ukuthi ube ku VIP 4 in 1 month. U VIP 4 akudlalwa. Khulunywa ngabantu abawu-25 ofanele bengaphathi kwakho. How did you make it? Kusho ukuthi ithema ifika into ka-NTT ngobhuti engilayela. Ngase ngidonsa engiphila nabo ngoba phela ekuhambeni ufice odadewenu ngendlela. Ngadonsa odadewethu abawu-5 ngabaxoxela ngathi hayi babhemu kuthiwa naphaya kulela khaya kuyaqoqwana asikeni nathi siyofuna ukuqoqwa yilo yami yena o-NTT. Nangempela uthe masifika ka-NTT sathola ubaba ovuleka izandla zakho othi ngenani isikhathi sisekhona. Sangena siwu-5 kusho ukuthi kwangena mina ekuseni lathi kushona ngase ngifaka abantu abawu-5. Wangena wafaka abantu abawu-5 same day. In 20 days. From different families. Yes, from different provinces. Ngafaka abantu abawu-5 in that same day. In 20 days labantu abawu-5 babe nama-5 wabo ngakhuphukela mina ku-VIP 4. Sisaqhubeka siyakha sifuna ukudlula kusisithande kamazanga sifuna ukumdlula. Asifuna u-VIP 5 thina sifuna u-6. Sifuna ukujonga u-5 6. So you're talking provinces. Labantu baqhamuka mapha ama-provinces lokubafakile. Mina nginabantu abaphuma eGauteng abakhona namhlanje njengoba kune-opening. Nginabantu njengoba ngila KZN the first 5 yakho. The first 5 yami owase-Eastern Cape, owase-Cape Town, KZN abawu-2 no-Gauteng oyi-1. So ngaleyo ndlela ku-NTT usezele usazozala ngakaqedi. Ngithi mina ma usasengaphandle kusho ukuthi phela ukhaphe thina sizophila emhlabeni. Asisasho ka-NTT ukhaphe thina emhlabeni ukuzophila. Kunini sibakhapha u-NTT usula izandla njengoba nisibona nje siphethe lokhu siyasula nje asisahwali. Sihamba kahle ngoba u-NTT usiphethe kahle. Siyabonga bafethu. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. So ngamcebisa umthini umuntu othi mina ngiyazama but abantu bathi bona sebekhathele ilezinto wena wina kanjani? Ngena wena utrade lo 33 days to 45 days wakho uthola inzuzo yakho ewulo 6,000. Thatha ingane ekhaya sengitrade babili endlini eyodwa. Njengoba ngitrade babili in 45 days sengilanda abanye ababili sengitrade ngayo le mali ekwangena yazizala yona ukufaka abanye. So ukuze sikwazi ukuba umhlambo nabile senze kanjalo kwangena 5 i-5 ayizange idla ama-profits yayolanda ama-5 kanjalo ngaleyo ndlela-ke kuyakheka. So that is why ube uthi imali yalawo kakayi-enjoy. So njengamanje wena usakwi-investment usa-investa kwi-project yakho. Yes ngisathi mina akungabi nomuntu ohlwempu ngakithi mina ngijingile angifuni ukushaya i-convoy ngihamba ngeke. Funa ngangishaya i-convoy kube khona abangilandela i-convoy ke leyo. Ngiyabonga.